Hato umoj taba kamane udang coach hospital Russia. Umoj taba kamane unongelam batmai jong ke Iran ulaban syapan kendria Russia banyo ek Sumar den bol mensaujur haka syak tombor jong ke US bat ke Israel kabla penyap yok paju hakar pu praterik jup nai Februari haka por bekran pun berpresiden ke Iran umasud peseskian ong ke kubor jong ke Kuwait Al Jarida. Lapan ket yu kamane sya Moskow da keling sun sipai ju ke Rusia men ke si basau hadin kacing terwa ju Putin ong ke kubor. Kat ba ke Rusia kala kantaj pan penti kenai ke kubor habai keren bakatanat patai kubor tas u pres sekretari jong presiden ke Rusia u Dmitry Peskov u laong nyem ju keren AA halor kum kini ke kubor. Kat kum kecing tu juga tanat kambari jong ke Iran umoj taba kamane ula mensau kecing hartma jong ke US pat Israel tang ba lai tu bos ngobha pat lelai lai tu ru bau te umoj taba ubar long unong elam bat mai jong ke Iran ula mensau jur haki benta juga kejar jong u ke Iran kadai kawe ni ke perlok ba jantam jong ke Rusia haka thain mingi pat kadon ni kecing trelang ke bajan ba pat ke Moskow ke penjak burom ik nong syun baya delang jong ke US pat ke NATO ha ke nekathan u Putin ula penram ni kecing penyap jong ke US yau ali kamane kum kecing penyap asngusi bat ula kularo ba ke Rusia kan kersan bet ya ke Tehran ka audio clips ke bapan mi paipa kala kamro ba moj taba kamane ula like ne kecing yap ha kate kecing akhi ka bala penyap iki katto kene ngot ki dikot jong ka yeng jong u kat bo dang mi na ka plau jong u tang katto kene minit swaban syak thombor lai thu bo yo tang kecing mensau ka kejar jong u ha kate kecing akhi ka jing syak thombor ka bala penyap ya ki dikot jong kalong yeng jong u Henry ki kubor ni Amerika kila kam bau tu nongalam ke Iran ula syak penkelador hak kecing hartma juga Israel ya ka plau ju kamane ha Tehran u presiden ke Amerika u Donald Trump ula ong ba umtip lau tu nongalam ba kledo ba thamai jong ke Iran udang na baru ong ba ke Washington kampat syai setia bat mano bala bene keren ha Tehran